Khasi Students Union KSU Southwest Khasi Hills Unit minta kesengi ke aku arterik uliber kelapan kenal biang ke sorkar MDA second ya ke jingdan kamban aino ya ke Community and Rural Development Block CNRD office ha dolun lani wa kaji kibedan ha Southwest Khasi Hills. Habaikran shakilat pathai kubor u forward man nongrem ubari president ke KSU Southwest Khasi Hills ulaong bakani ke jingdawa ya ke CNRD office kadai ke banadu usnem 8,000 katsan. Uba nongrem ulai thuru bakidan kuban laipo lene sapu telik shnong kibaha hapo jongka wakaji bat dolun bagajing jingai kalong hadu ad ne laikenta nakalenti maukurwat bat ranikor. Sekarang badai ka jenong kam jongka thai Southwest Hills ya kawai ka Community and Rural Development Block te hajing sha kani ka jingdawa Community and Rural Development Block hapo Southwest Hills kam dai shu barang thamai na ba nadu usnem arja khatsan terter ngila dawa la kunung ba kandon kawai ka CNRD Block hapo dolun ne jongka hapo jongka thai wa kaji te ya kani banta hajing sha la panso na ka hakani ka tem kebal dap jumlah sarkar ha kebangilah ya kendu you minister in charge ka CNRD block ha gitu gipor CNRD department no tu gipor ha kebangil ong ba dai ban town lo sakoi ke block ha po wa kaji wa undolon number ngam se thu epi wei jing sha ka long ba kini ka than ka dan dai ka wei ka than ka batang sa din ha po sa wes sek ki babun ki snong ka long ba ki don not hadu lai pho hadu no pho kilometer na po mo karwat ti haba kini pa ba na kiti kitan kilay don kam sa ki blok kata sa po ranikor la ne makorat kolong ba sa po makorat ki hapan song kali hadu ar hadu lai kanta bat tam kataru bat saran koru ki hapan ya da kajat haka jinjinga haka bakasimpor habudu kumba lai kanta e bikin poi te kata kadai ka benta ka bana keleng jongi ki su Southwest Hills ni kwa ban kamau biang ni kwa ban kran biang sokar ji sha gam dei gamat ka batang pemai rai kadai gamat ke balasa teng labun senen barakaju oporu ni setanat pat bani i ba kinomi kmat napo Southwest Hills menen kilakran na bade bekani kamat ban ong barmara ka blok tengi kenturu eki gumbangi jukentu na kapor ni kentu eki ba kidai benda simkhia iru ya ka wipat ka jelit rekam kata po Muslim sin art di blok ke bahap pun jelit rekam juga di Southwest di habangi pang tu po Muslim pajba nak tu ka nakadong ka thai Muslim du snam arpuai arpar tam kising balang ke bukan tu bro iki circle jongi jong ka KSU nadu ka South Super Circle kalau ba border circle bat ka balat border area circle FPGGP bat kiwe kising balang kile dawai ka sarkar ban aino lebat ketiu kerdam no ya ka Muslim syaka civil subdivision nomor ka Muslim kadi ka we naki ka Muslim CNRD block kadi ka we naki block ka bala Islam nomor nadu Islam khat khlai spa ndu puar wat ka jela jumi kam pat yo nak jong ka jela ketika blok apu Muslim pula dan nak jong ka blok ti kumbangi i ba kalong hadu menta kani ka Muslim CNRD block ladan kumba sispa ndu po tam kisnam bat ladangi ken ya ka jingjingai na ka Muslim sa silong ka poi ki sampo 100 kilometer ndai lagi perkat na lagi paipat saki kinong song jongi naka dong ka thai Muslim itu kidong ki basharum kidong ki bashoboda hak bede ki jingdon kam kalau long ka bajingai iki lada iki kam ki jam pendap nomor hawan hadu sa silong te kumta hak kini ki snam ki baladap ni i ba kata ka jingdawa jing ki kunhun seng balang kamtam ki circle jongi ki balai tri sitom kila dawai ka sarkar ban pun urlong no ban ai no ban ketiu kerdam no ya ka Muslim CNRD block sya ka civil subdivision hadu menta kam sempat lo urlong kumta nakaling jongi ka isu Southwest ni kerpat ya ka sarkar kumjuru ya kinong mikmat ki badai nak po ka Muslim constituency bakin simkia bakin kentu bakin nyekren ni ka sarkar nak penta
ban kentiu kerdam no ya kaneka mosram CLR di blok syaka civil servant shop.